Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila sebagai pembimbing literasi dari SDN Bojong Nangka. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tantangan literasi pada bulan Juni, yaitu yang berupa membaca surat Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat yang diturunkan di Mekah. Inilah surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul adzim. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat, mari kita terus berliterasi.